Maloi lau mali e hau e ki merere e tonga kotoa pe, whiawhia ki talitali le ki mo tonu ki mo unia ngongo mo le teo tonga uraki mo waka uma whoki televisoni tonga ki he hoani. Makai koe ki ngahi ulu i ngongo. Hulu aki e paanga i taha toru te smarewa miliona e paanga na e malama he potu ngawe tana ki paanga hou mai mo kastomu o tānaki e tau wha paanga wanoa wa taha wanoa woa. Tu watu e he e ki Palemia wa kawami liku e ne popoa ki whekau ngā mamahi ki he waifi me whamiri e Palemia malono si a pani ko pekia Shinzo Abe. Pea whapapau i me he potu ngai polisi ko malono e mata pure ta ono hiwa hi malamalo ka polisi ko e tau na kita. O kuta iepe me ngahi o ngongo ke he ana yangi, ko e wakailewa eni ki he whakaiki ki. I hea o mai ki wha o singa he ta o wha paanga wanoa wa taha wanoa wa wana e whiunga me paanga e wangia wha walu miliona na e malawa he potu ngā oe tanak paanga humai me kastomu o tānaki ai na e hulu ake paanga i taha tolu tis mariwa miliona me he wangia tolu 5 miliona he ta o wha paanga wanoa wa taha ka koe whakaiki ki mo senorita tui vai. Koe hiri eni ai mea e ki Palemia le ole o poasi tei o whakaha ai ola o i tānaki paanga ne whakahoko e potu ngā oe lolotonga e o wau whakamāwai mo i tokon pule lahi o waa kastomu ko e sa whetokai i he kakato a eni fua whatongia i he potu ngāwe i he tau e tolu hiva. Pe he ki fua whatongia i he tau e o furu tupu a e sau whiwhita. Pene kāwai pe mo i kātoanga whiewhia i he kakato ai ngāwe lahi e kau ngāwe i he tau whakapaanga kua o si. I he mea Palemia le ole o, nā ni whamalo i ai ngāwe lahi nei whakahoko he kau ngāwe ai potu ngāwe tanak paanga homai mo i kastomu i he futaimi whaingata ako e ni. Neongo na e lahianga e taimi ai tokoni ai pureanga, ke i kai tute ai ngahi ute kakai. Tau te whito eni i he hili ai whakae waha i Sanuali, o a o mai eni ki he taimi e tō mai ko vititahi wā. Ka neongo ia ko kei lawa pe ai potu ngāwe o tānaki ai se niti ki he lepa ai pureanga, pe atu e hulu atu ai tānaki. I he tau whakapaanga wanoa taha hiwa wanoa. Na e tānaki ai e he potu ngāwe ni ai paanga e wangeau wa 7 miliona. Ia o mai ke tau whapaanga wanoa wa taha, nei hulu aki e nau tānaki ai paanga e 8 miliona o aluha ke ai ki he paanga e wangeau tolu 5 miliona whakatoa. Pa ia o mai ke tau whapaanga wanoa wa taha wanoa, nei malawai o tānaki ai taha tolu te smalewa miliona o paanga ai e wangeau 8 miliona whakatoa. O ku mahino pe whoki ma whatukutuki ai ngā ue o whakahoko e he potu ngā weni, ka i kai ke tūko ai haivi e nau whinga mālo hi. Ke tānaki haseniti whiunga koe uhi koe whatongia ai pule a ngā. Koe konga koe ki mea he whakaosi ko whelawe ke ai, ke ko appreciate ai ngā e potu ngā e koe ni. Koe ngai whakatū koe nā mō oange. Os mahino whoki he taimia koe ia, ku lockdown ne whanua ia. Ka ke toi ngofua alu holo lockdown mo ngai businessi, ka ke toi mau hase nitia. Ke toi mau hase nitia a revenue ho he tānak tu kau. Ko ngai whakatū koe nai tau whakahoko mai ko me ang mo minister paanga, mo minister revenue koe ke cabinet i. Ko ngai whakatū ko toa bea ke holoki. To e tūte, ki he ngai koloko toa bea o mai, i he leleat ko niwa o ki sune. To e tūte ki he ha, to e tūte ki he ha. Holoki kotoa ai tuku hau pe whakamaa ai kawenga ki he uma o e kakai pe mga family. Ko hige lawa tokoni ka kinau dole foi taimat. Os mahino ka mau dole ka neti ka ke maha se nitia. Malo mo tokoni mai ngai pure anga muri. Ke ki se fia fare paanga pe mahino ia e tau se niti hoko atu. Ko whamalo lahi atu he kāta ki mo i ki taki lah. Na mo whahoko, tau te whito he pilio te mai me Sanuari a tahani mawa o mai ki he ose a tau whapanga koen. Pa tau o mai ki he tau whapanga ku omi mo e ongongo koen ni, ku ova a ke tāna ki he panga e tātol miliana. Kwa ke tau ilo tātol pe ko silinia mei whe. Na e whawhawhunga i mai ai pe e he Palemia le ole o poasi te e whakamālo loto honga ia e eiki Palemia me pure anga, i he ngawe lahi ko whakahoko he potungai tanak panga humai me tu te. Pea ok mahino pe ok ikai ko hangau e whaingofua. Neonga koe kakatoe ai whakahoko whatongia ai ongo kau ngā toho pālau e potu ngāwe, pea kona tatau mai. Ka ok iai pe ai whakatu amele ai pole lahi kere me te wahe mo e toenga e kau ngāwe, ke te lele iange e nau whakahoko whatongia i he kahau, mo hoko hoko atu ai pe e nau tānaki ke te lahi iange ki he fua whatongia ai pole a ngā. Mai ngonga le tio me televisoni tonga.
ko au sonorita tui vai. Kua tu kuatu he eki pale mia hua kawami likwe ne pōpua ki whiekau ngā mamahi ke Mali, pe koe waifi e pale mia malo lo sia pani ko Pekia Shinzo Abe. Nani whahai i he miti a whasosia le ai neo ngoi mātu a ki whiekau ngā mamahi ki hono hoa mui whamiri i e Pekia ai tangata whaitonu ngā koe ni. Koe pale mia malo lo koe ni Shinzo Abe, koe takia na ani tokanga au pitoro tonga ni whahoko whatongia, ke whamalohia ai ngai wāwhingai ake sia pani me ngai whanua o i Pasifiki. I kai ngā taiga koe tō taha ina ni hoko koe fuafua kau ngā mea i whingai aki a sia pani motongani i e ngai tau ko maliwa tūpeto ki hoko mai koe ni. Ko si tuku hake whoki i he pēsi Facebook ai ofisi whaampastoa sia pani i tongani, ai tohi whi kau ngā mamahi, ai te nau talitali le leia ngai pōpua ki whekau ngā mamahi whakahokoangi ki o nau ofisi i ahoni mua pongi o whakau aki mo e pale mia malolo ko Pekia. Ko tō molo toai ai whukasia pani i o nau ofisi i tongani ko e whekau ngā mamahi pe ki e pale mia malolo na whunua ko Pekia. I he lorotongani ko Osimea ai Palestini o Amerika Joe Biden, o whaau ai ne whekau ngā mamahi ki he pale mia malolo a Siapani. Lorotongani ne pehe he kau polisi o Siapani na iai pēa whihalaki mo tai tokanga i he ngāu e me whahako whatongia na nau whai ki hono malui o i pale mia malolo koe ni, rotonga ai o wau kempeni ko ia na ane me ai. Pehe me he potunga ai polisi o ki kai hanau toi veiwa e taha pe tuli tonu hia, na iai ai he whihalaki mo i palo palema i he nau ngāu e whakaskiriti ni whai. Ko e ngō wha wale whoki eni ki ngai whanua o māmani pe he whoki ki Siapani, ko hia ku haha molo whia pe au i kai peke wha hoko hanga i hofi mea tau ia, aki ai mea whana i ho nau whanua. I kai ngā tai ka aku tai amani ki na e Pekia ko eni ai taki malolo ho nau whanua, ka koe pale mea wholoa taha ia i historia o Siapani. Kai ke he kohona whapongi ko eni o ape nei whana ia rotonga eni mea he whataha kempeni, ne rotonga whahoko i he loto kolo o i kolo ilo i Siapani ko Nara, aia koe whana koe nini whaia e he tahape o ki nau toruna nau wofi atu ki a ape i he polo kalamani. Aia nei whafoki whapea no tō hake matapule ni e mea whana o whana i aki e tangata iloa koe ni. Koe matapule tau whataha eni nani whahoko i whana aia ko Tetsuya Yamakami. Koe malolo eni a ape i hono tau hono fitu, pea ko whahai e pale mia ko ia hona whanua e neongo i lahi a i kaiha ane amanaki, e au e ngahi ngau e whapolitikali whatemokalati o Siapani ki e tu unga o i whita aki mo e whapo. Ko o si tau hi whoke matapuleni he malomalo e kau polisia Siapani kai hoko ate na whatatolo, ai ane maupea matapuleni i hirianga e whanana ni whahoko ko uhina i kai ke toi lele. Ko whapapau i me potunga e polisi ke malolo e matapule ta ono hiva, ai ane malolo he lorotonga no tau hi malomalo e aptanga polisi i mua ko i tau na kita. Ko hiri ene an whapapau i me he komisiona polisi te vita vailea i he pongpongi e ahoni. Nā ne peheka ka venga koe ni ne whatatologi ai a he waa potunga aue, pe waa ngawe whaprofesionali e potunga aue mahino na e tau na kita pe matapuleni. Nei makatu unga hono tau hi e matapuleni i he malomalo e kau polisi hiri e launga mi hono hoa, koe hi na e maokawa malo i tapu ai matapuleni. Nei puke hei kau polisi o tau hi aho pe whiawhisa pate koe aho tolu o i mahina ni, pe toki maa watu hei kau polisi o matapuleni i hao wha kone osi malolo. Kai kehe koe hi koe ka vinga preperenges eni, nei tuku ai e he komisiona polisi Shane McLennan, ai whatongia ki hono whatatolo i ka vingani ki he kau whatatolo koe waa ngau e whaprofesionali e polisi to ngā pe koe pahasa o. O kumatu unga eni i mahoinga ia e potu ngā we ke whapapau i nei kai hata e tokanga i whahoko whatongia koe hiok whie mau ai whalala kakato i kakai e whunua ki he ngā we koe ia ai polisi to ngā. Na e whaawa i ahoni e whime ake kau take e Pasifiki e kolomu o Fisi i Suva. Ko e whataha lai hono ni mataha ene kau take ngai whunua e Pasifiki ai au i loa i lea whapiritania koe Pacific Islands Forum be PIF. Ka ko vai whunua tu pola moi whaikiki. Ko e whataha ko eni ai whataha anga i kau take e Pasifiki he wikeni whahokwai e mea me kau take he ngahi whunua i he ngahi polo kalama. E he ahatou si te ai ako a pongpongia ko o sirike ka whafonga ki nā te take e polo kalama
Ai au kau ke ik Minister ki mulia tonga ni whekita moe loa utoi ka mano. Minister ki mulia Australia, Senator Penny Wong, Eiki Palemia o Vanuatu, Pop Laffman, Palestinio Palau, His Excellency Sir Angel Whips Jr., mutokon tale kita o SPC toke taha Paula Vivili. Nena o me ai, whikao aki mui ngai whakau ai kakai e Pasifiki, whikao aki mui pelani ngawe wanoni manoa, ki ha kontine niti lanu pulu pe koe Blue Pacific Continent. O kau ge me whaunga ki honoa usia e visone kau take e Pasifiki, ki ha matakali Pasifiki o tu uloa i he melino whi ofofani, malu, ma ui, mo kau katoa i kai hataha eli e kina. O ko matunga eni whi mao e kakai Pasifiki, ke nao mo ui tau ataina, mo ui lelei, mo aonga foki. I he pule lulu lewa i tataki ni i kehe o whilawe i mo i kaweinga, ki he ngau e whakamatakali e Pasifiki me mau inga e whemahino aki, i he ngahi tui whapolitikale mo i tau ke i whakataki. Lolatonga ni ko whahai pai ni Marama e kau i he asenita e whataha ngani, ai whakailonga i e laka he vaiua senturi e whataha anga kau take e Pasifiki, ka koe kaweinga e talanga i lahi e whatahani, ai palani ngāue me tau mua tu loa ki ta uanoa ni manoa. Ka ike he koe whataha lahi ko eni ai kau take e Pasifiki, o kawa tu kia i ngai whanua e tahawalu me Pasifiki, kawa tu kia i Australia mo Nusila tu keheanga Kiribati, ne nao toki i whahai na holo mui, mātunga he ngahi kaweinga whataki hono tataki e whataha anga, o e kau take e Pasifiki. Mai ngonga le te omu televison tonga, ko a wahi whanua tu pola. I e tawhianga ngai me ngahi palopale ma whiriuriwaki o i mamani o kunga onuai ai whalea lea o e Pasifiki, ke pāo mo toloa ki ngai whainga maali e kotoa pe e ala malawa ki whakaiwi ai Temo Kalati. Ko e tamu ai e whakataha konferenisi kau sea o i whalea lea me kau kalake ko ia ai Pasifiki. Ai e koe konferenisi ko ni whaia i wiki ko si miripoani Australia o kau kei atongani me ngai whunua i Pasifiki pe heki Nusila mo Australia. Ko e pore lahi taha o ku hoko ki he ngāue me whahoko whatongia e whalea lea. Ko e whiau koini me COVID-19 tahi wāpea we sia kotoa ai e whalea lea o Australia, Nusila mo Pasifiki o kau kia mo tongani. Ko e kawinga enina lahi taha no ohake i ngai whemea aki koe ni mo i li pōti me ngai whanua taktaha. Na i eipe ngai whalea lea na nau toi whalele i e nau ngahi tūtuuni ngāue, ko hike malawa ki whawhainga mālia i hono ngai aki o teknolosia ki hono whahoko i nau ngāue o whafou i he internet dibe Zoom, mo i ngahi nau teknolosia ki he pē. Ko e whataha koe ni ne mea i e sea o e whalea lea tongani no pere whawhanua, ai ana ne mea whakau aki mo i ngahi whingai aki e whalea lea mo i ngahi tuku i kolo i tongani. Nā ne whamamawha i e mau i ngai whatongia e whalea lea i hini whingai aki mo i kakai e whanua, o tau te whita ki he mau lalo au pito e tu unga whakastatistika ko ia CC e kakai whiwhine mo i tō utupu o kuna hoko ko me mipa o e whalea lea. Ai ana ni whatata ake e poro kalama e whalea lea ma ai tō utupu me kakai whiwhine i loa ko e whalea lea tō utupu mo e whalea lea e kakai whiwhine o kauke mo e whiri whalea lea lahi o tā o kōsi. Nā ni toi mea hini rotonga i konferensi whikau ake me ngai poli, na e whianga ngai mai mo i ngāwe e whalea lea o tō ngā, tau te whito ki ngā hue sia ko ia ni hoko me he pāe mo o ngā whihunga tonga o ngā apai sa nuali. Kau kiai me mahaki whamamanilahi COVID-19 tāhi wā, ngā hitangi ni whai i he ola o e whiri whalea lea pe heke ki whatatari ki ngai tūtu uni ai whamau angatangi. Nā ne me au ki kai ha tūtu uni ngā ue i he whalea lea o tō ngā ki ngai ake teknolosia, ki ngai whemea ake whale pe kua whaahinga whataha pe ai komiti ai whalea lea. Ko i taha i ngai kawinga maho inga ni whai kei e ale lea i whataha ngani, ko no wakai i e whingai ake whalea lea me ngai tōku i kolo. Ko e teknolosia mo e ni ngahi we sia whaafou i ngai mau i mitia whaasosiale. O ange ko i ngai aki i he kau me mipa i whalea lea i mitia whaasosiale. Ki ono tuku atu i ngai whamatala maho inga ki o nau wahinga whili. Ka i he teimi ta tau o ki kai ki nau meai, ko i whainga maali e ia ma e kau whaihia ki nau mau e nau ngai whamatala ki ono hofi ha me mipa mohono whamili. Nei kau whoki i ngai whamatala ni o hake ko i whatongia o hakalaki pule o whalea lea, i ono puke mo whamalohia e whatongia whakakonistu tone o ha whalea lea. Rotonga ni i ono whaawa konferenis ko ini i he ahamonite a ha whao siulai ni, nei me ai e sea o e whalea lea o Australia Honourable Tony Smith, o whamanatu ki he kau sea whalea lea me kau kalake ko toa pena nau kaut ki e whataha angani, ko e Temo Kalati au ki kai ngata pe i he taimi o e whili,
Ka ku kau ke me ngahi ngawe I hiliange ai whiri whalealea. Ka geni lahi pe me ngahi kawenga ke he peni whai a hono wakai I whataha ngani whlawe I mo I ngahi ngawe ai whalealea. Na e whaosea ke konferenis ko ni hakai mea kai whamawai he whiawhi whalaite. O tatakia he sea konferenisi ka koe Palestenia o I whalealea vikatolia Honorable Nasi Lesma mo hono toko ni. Ko e konferenis hoko e kau sea whalealea mo e kau kalake Pasifiki e whaia ki Solomoni he tau kahau ka aku whakanganga e toki whai ki tongani I he tau wanoa ua whitu. O kutoi e kau taha mo I lelei mai whamiri tonga o kukei lelei ange pēa e whaunga tau I whanau ne ngai aki I ono aho. Whakata tau e ni ki he tau I whanau ko i au whakahoko I he lorotonga ni senolita tui vai mo e whakaiki. Ko e aho ni foki o whamanatua whamamanlahi e aho o tupu toko lahi mo e mahu inga ai mo uipala ni. I he whakaike eke mo tokontale I kita e kau taha mo I lelei mai whamiri tonga ke whileni waha akolo ko e kaweinga ko e ni o haha mo lo fia ahono whakatoanga I ka aku to tonu ke siofi whalelei mo toi aange pule anga ahono tokanga I kina ai kaweingani. I he ene pehe ko e tau si I taha ko le koti I tongani I he wha ele tu tamaki hu whangai whatapu ko e tau taha tolu. Nei whamala ala waha akolo ko e kaweinga whamaman lahi eni pea o iai whatoanga I makehe o kuto e tupu toko lahi ange e kakai o whatatau ki tohi kakai whakalukufua a mamani I he tauni ai ene tupu aki ai toko taha piriona me he tau ko o sipe ki he tauni. I tongani o kuto e whakautuutuang e kakai whewhine tau sii o ku nau wha ele tu tāmaki hu whangai whakatapu. Mātuunga eni mei he lahi ai hake mai ai whakalakalaka mo ilo, ka ikai ke iai ai whakapotopoto. Ko generation ko taimini, we may be wise, o tau poto. Ka ko wisdom e whapotopoto kai ke iai. Pe o pehe ai e he whakaukau ko o e tauni, o whia ma o ke o mi ngahi tau kei ko pe ko wisdom ai tau tangata matu o tua ke toko ni a younger generation pe ko tau tangata ko ni tala vau mo fine moi ke fahan fetala no aki ke vahe mai ai ngahi tau kei ai whakapoto mo ngahi ausia ke o hifo ia ke fai tutu uni lele ai tau tangata ko ni moi aki hake ai ko mau ngahi ngawe ak whakahoko ke mau hanga o toko ni e pule anga whahoko ngahi whetala noa aki whakato uko e ni, toko ni e tau whanau, I he tau kei e mo ui. Pe o hinga ka nau lava, ke palani whakalele, o nau ngahi whamili he kahau, e ka paupete mo seo ke statistika e tau mali, fulahi apito e vete. Mali I tongani, whakatakau, ke tau tui whakalotu. Nei toi whamala ala waha akolo ke ngahi pole me ngai whaingataa, o kunau whianga hangai mo ia whakaaho, I he taimi o kunau toko ni ai ni ihi o kuhoko ki ai palopale maa. Toko lahi ai whanau ko mai ke kiliniki, we sia ki nau tolu he ngahi mo ui we sia ngai palopale mwha sosiale, hengko trucks, mo IC, nofo mihe ako, ma whanau ke I tau CE. Ko whanau ko ni, ka pau e whaha whekumi ke historia no e ngahi whamili po e background, o nau lava mai mi ai, ko toko lahi. Pea I he ngahi aho koe, na e sai pe ia. Ka I he ngahi aho ni, o ko lahi ange ai kutui, o ko ikai kei tonu ai mao koe ni. Ke toko lahi, ka pau mapule I lelei pe ia, whawhanga lelei, whakaakoi, whakavala, whakaulunga ngai. Koe ke hamau kaunga ki ai, ka koe kole atu, ka pau ku kai ke lava, pea kole ke lava mai whamiri koe ni ke whatalatala noa ka teknau tolu. Koe whaka o sipe, koe not too young, peke isi, ma o whanau ki tau si. Whatoanga ian ko o siau ai whae tau motu a tau taha tolu. Pea mo whaka utaan ki ai. Koe tau taha tolu, koe whomua ia I he ako anga. Taim lahi wai pe tau whanki lea whakahua. O pehe, sai pe na ko ki minista en haa, pe ko hataki lele. Ka ke manatu iangi, koe tau e uataha. I whenga I ki whae ko ni ke ne tauhi ai ki tama, ke a o ke tau tuku hau ko e tonga, ko tau uataha kai whake ni tau ataina. Pea mo whakautan ko tau tātolu ko ni wai tau lao, he ke ngofoi ke ngāwe, child labor. Nei ton ke loki a ko ia, ko whae ia. Kai ke he I tonga ni o wheunga mo I kakai tangata e toko whamano tupu, pea mo I kakai whewhine e toko nima mano tupu. Mai angonga le tio me televisione tonga, ko Osnolita tui vai.
Pea e te whainga maali e ngai ngawe office te whawhonua ki hana tokangai kina koe ngahi tokoni whawawawe ki ngai whatamaki peni mo, hiria ai tokoni e puri anga no sila. Na e whake toai he tarawhikaulahi a no sila ki tongani, His Excellency Matthew Howell, ai tokoni pangai taha te smari toru miliona ki he puri lahi koe potungai meirek paula mau i he wike e kōsi. E whamatalami ofisi o e tarawhikaulahi a no sila koe konga pe ene nau tokoni, ki ngahi whakea ke tongani me pā koe mo ngā whihunga tonga hunga apai mo i hake a pia kula i Sanuali. Ko e tau mua e tokoni whapanga ko ni ke langa hawhale ngā aue ke tōku mo tāhui kei e ngahi mea ngā aue tokoni whawawe ko ia e nimo, ke ngā e aki ma e kai ngā uha apai. Ko e whaamu ke tokoni ke teu teu e kakai uha apai me ngahi o tu motu iki ha apai ki ha taimi, e hoko hai whatamaki whaina tula pehe ke hiri ko ia ai whatamaki. E toi tokoni whoki he whare ngā aue ko ni ke ngahi ngā aue ke he pē nimo, kau game e nā polo kalama ako ma whahinga whahauwhatongi a pe whalawei mo e ngāwe ko iau kuna whakahoko. I kai ngā tai ka e whotu ufoki ma loki whai anga whitu utaki e ni mo i he taimi hoko ai ha ngāhi mea whatupa ke pe whatamaki whanatula ke lawa lelei pe o whakahoko ai whitu utaki ko ia i he ofisini ma ai kai ngai vai whanua pehe ki ngai otomotu iki hofi ki ha apai. Nā e whamalo i ai he purilahi e potu ngai meitek paula ma umitare ki tai ni mo ma fua maka e tokoni koe ni ko lawi ai ni mo. Kai ke tokoni koe ni ne whaki atuia e he tarawhikaulahi no sila, ko e whapaanga e he potu ngau e ki muri mo e whewhatau aki ko ia anu sila. Ki mua pia tau mawae te toi wakayangi pihin ki ngahi ulu i o ngongo. Hulu aki e paanga e taha tolu te smari 1 miliona e paanga nei malawa he potu ngau e tanag paanga humai me kastomu o tānaki e tau wha paanga wanoa taha wanoa wawa. Tuku atu he egi palemia wa kawa mili koe ne pōpua ki whekau ngā mamahi ke waifi me whamiri e palemia malolo sia pani ko pekia Shinzo Abe. Pea whapapau i me potunga e polisi koe malolo e matanga pule ta ono hiwa i he malu o e apitanga polisi i mu a koe tau na kita. Koe kakato e pea mo uni o ngongo wharoto whanua pehe ki he whamumitami mala e sipoti mo e leite o tonga uloaki mo e waka ma whaka televisoni tonga ki he hawani o gei e whaamu ne au tāki ko tonga tupe ngahi o ngongoni ki roto whali ko toa pe. Whamaalot pe huketau kei whi au mai, ka mō mea.